Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro ginigilong ki khobor bamta kasngi. Ukartong ke UDP na Milim constituency ulapan kut ya ke jingyalam election MLA syakaying darbar thawan ke July ya kabala pelong hasnong lau sotun. Ya kate ke jingyalang lapan ya da urang basnong uba Heribert Renja ha ke jingyalam election jung uba Mitchell Wan Khan uyathu uba utrang bandong unong yalam pat ba na kabenta bankit ya ke jing jong upat ba. Lada uyo jing job unkershan ting ya kimat jong kajat ben riu ha ka biyade ha ki jaka ki puta bat unong ya saat hing darbar thawan ya thu uba Mitchell Wan Kahar kertong ke UDP Milim constituency. Khandriyam ngai kumlei kiran bak na sotun aradar khandriyam dai hande dorbar kiran bak na sotun kira punang ya aku murang basno bak ina trena antang bak kiran bak handrai bak par kibriu kibadon kinam sosno be cuma halau sotun ngira ya kiro laisnem ngira ile ki ngira ya kiro nanta kumlei shikuan sajisien ya kalaban operan konstituensi khantam ginora sotun hau arzar khakandai kilakan kitiyo kerdan sak kerdan amnesty gilai kiyo ba gilai yo ne kon ke ko bli youtube tamba kamdai de kabawara mana nangari tang siam kam aya bhi patwa ban wan cepat pak menteri dan tapat pak kerja kam syakri para pengitrai kerja kam syakri mendai bangun sim yang kerja haladi nama tadi kerja cepat pak lawan rasa upat pak nama tadi orang ini mengisalah penyekil hadapan ini ada apa kalawan kalaudan ada apa kondisi kalawan kalaudan mat ngira ki bisa mensian namar ki babuan ki nang sunang am tang ni konsensi kami hari kasi ni bedo hato nang pikmat ni dai tang tang nang pikmat tang jaga dai bedo ka dari ka he ni ngam april asli april mari kita ngawai lara ngawan nang lapor lara play wi petina nang unang pikmat hitam dari cakot yana lada bicara bistam kibaduk kiwan sana ngana lagi bro Nilai eta hantai kesalahan lagi tu ipi kiwan kibapli namar bagi dong cirkanmen kiwan kena semua kipan kisersi nangnya po media prosesi labuan pak macam kali ki cerok kidong mikmat kian kinong mikmat namar ba pilitan mentah kawan hadir laisni hadir sausni tang media emergency namar ba hadir pria banyak kai banyak yang sport mamla sampai jadi konson rajongi nak ada orang ibi man pakiwan tang media konsensi daki spak emergency kena depan nanti kinong kita beli ibi kita bahkan dong kita bagi kalong kicerok kita kalong kipang bangun dan faidawai mampai juga mamdai nong ikmat pi ngadai tahu wai uri paipa ngadai tahu wai nong pi ublai rak kuya na ngadum pak thali pi lada pi dia dong kat ni dia dong kat ni ndai nong ai bisa ba bi mana ni dia ai bisa na namar ba bi iya rekam tengah nak kata orang ibi idam kam menyetrilan lada bangun sel ucap ngalang upaya kino yarat kena ngambil tidak ngadam kino yarat ngalang lupa ngalada yarat ya kino election mentah hawar terkalang batpor batkali batpisah ngalayaki hendra minta deh direct peta apa-nya direct ada job mana dari pajak mana enam motion tu. Mana ai ada bomba ya salah. Nanti orang ibi idam kam. Nanti orang itu ibi kau kembali itu the way lagi. Yang kalian bisa ni. Nanti nak
trabadi okumno utiak sing okumno nanga kabangayak habendi banya ngalong usiang ra Hemreng mentah pajak nilai konsensi ngira decit ya kibaang ngadang la warung usiang ngayak sensyar banya kaba ngayak antai beti Denen lada pitot lada bijak yang kesen MPP unang bihmat teujangi mana berpari kontrol mana menang kendera mak hanta kapor unang sayasu unsa tham ya kasang berkama unsa tham ya kasang berkama lamun nak terdaw abi hakali kapor ngidang kam dia kacing teli ngidang kam dia kali ke parti kaba nang ne nari kasih jemi mana yang apa yang dipilih itu ini Islam ada nak MPP komandisi ngai mga tarajur kan Australia tarajur kan Australia inang kai kita pa inang dia kan kita pa habano tarajur siang nongkom no ina akan punbet denang na kata daw mai bi kalau dang ke sini punbet po kebuan ke sini ai sedih asam sandi ke duna Andrei, dah kami solution nilai ke house, bangun trek, minum kerja ni ke sarkar, halor ni, minum kerja, jayu, nilai depra, ladeprai ke house, bawa ke MBC. Andrei, hanya TV ngadembak pengalami masih TV, lakot yang ini ke MBC, MPP, bantu sakurai dari solution, baik. Ni ngamdai, ni kan support ya kani kecilnya pendat manong bangin support ya sarkar hendrai support ya sarkar ba khatwai not ki MDC kasih jemi kilasai ba ni ya support ya sarkar